ibihe byiza cyane kuri ukomeje gukurikira Hello Rwanda. Ntekereza ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane. Niba utarakora subscribe ndagusaba ko wakora subscribe, kandi nkakubwira ko kugira ngo uzajye ubona inkuru zacu zitandukanye wakora ku nzogera, hanyuma ukajya ubona amakuru yacu n'ubundi agiye atandukanye. Minisiteri y'Ubuzima Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko umuhindo wageze mu Rwanda kuwa 8 Werurwe 2020 avuye i Mumbai yatahuweho icyorezo cya coronavirus. Minisiteri y'Ubuzima atangaje ko uyu murwayi atarafite ibimenyetso ubwo yageraga mu Rwanda, yishyikiriza inzego z'ubuzima kuwa 13 Werurwe aho yahise asuzumwa. Ubu ngo bakaba arimo kwitabwaho kandi ameze neza, akaba yanashyizwe ahantu ha wenyine aho yatandukanyijwe n'abandi barwayi. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko yahise ikurikirana ahantu hose wataweho coronavirus yanyuze kugira ngo hasuzumwe ko nta bandi banduye. Minisiteri y'Ubuzima yakomeje igira iti abaturage bose mu Rwanda barasabwa gukomeza gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, by'umwihariko gukaraba intoki, kwirinda inama zihuza abantu benshi no kumenyekanisha ibimenyetso byose umuntu agize binyuze mu guhamagara kuri 114. Uyu muntu wa mbere agaragaye mu gihe sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi mu ndege Rwandair ku 12 Werurwe yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya mu mujyi wa Mumbai kugeza kwa 30 Mata 2020 kubera ihagarikwa ryo gutanga visa mu Buhinde ryatewe n'ikwirakwira rya coronavirus muri icyo gihugu. Iyi ndwara igeze mu Rwanda mu gihe rukomeje gufata ingamba zatuma umuntu wagerageza kwinjira mu Rwanda afite ubwo burwayi atahurwa, zirimo gupima umuriro ku mipaka hifashishijwe kamera no gushyiraho uburyo bw'isuku butuma umuntu akaraba amazi meza n'isabune cyangwa agakoresha alcohol yica udukoko. Ibimenyetso by'indwara birimo kugira umuriro, gukorora no guhumeka nabi. Nta muti wihariye uvura iyo ndwara. Igishoboka kugeza ubu nuko mu kuyivura abaganga batanga imiti ifasha mu guhangana n'ibimenyetso byayo. Inama y'abaminisitiri yabaye ku 6 Werurwe yafashe imyanzuro irimo gukomeza gukangurira abaturage gukurikiza inama zo kwirinda coronavirus, kwitabaza inzego z'ubuzima mu gihe hari ugaragayeho kimwe mu bimenyetso biranga icyo cyorezo, no kugabanya ingendo n'inama zitari ngombwa cyane hanze n'imbere mu gihugu. Umujyi wa Kigali uheruka gusubika ibitaramo by'imyidagaduro n'ibindi birori bihuza abantu benshi nk'imurikagurisha, imurikabikorwa, umutambagiro n'ibindi, kugeza igihe irindi tangazo rizasohokera ryo kubisubukura. Mu itangazo washyize ahagaragara kuwa 8 Werurwe wagize uti mu kurengera ubuzima bw'abaturage tuributsa abafite ibikorwa bihuza abantu benshi nk'insengero, ubukwe, utubari, hotel, restaurant, utubyiniro, ahakorerwa sport, gym, hazwi nka gym n'ahandi gukaza ingamba z'isuku bashyiraho uburyo bwo gukaraba cyangwa se umuti wabugenewe wica microbe. Urwego ngenzuramikorere rura kuwa 4 rwatanze amabwiriza ko ahategerwa imodoka rusange hose agomba gushyirwa ibikoresho by'isuku n'uburyo bwo kugira isuku mu modoka rusange hagamijwe kwirinda icyorezo cya coronavirus. Mu ibaruwa yagenewe abayobozi b'ibigo bitwara abagenzi, rura yabasabye gutangira gukorera isuku imodoka zitwara abagenzi hifashishijwe imiti yabugenewe. Akaba kandi mu yindi baruwa rura yageneye abayobozi n'ibibigo bitegerwamo imodoka kuri uyu wa 5 yasabye ko gare zose zishyirwamo ibikoresho bifasha abantu kwisukura. Kuwa 11 Werurwe 2020 nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje ko coronavirus ari icyorezo cyugarije isi pandemic kurusha uko cyakwitwa icyorezo cy'igihugu runaka, bitewe n'uburyo umubare w'abandura iyi ndwara wiyongera ubutisa hirya no hino. Ku rwego mpuzamahanga iki cyorezo kimaze gufata abantu 132 barimo 41,021 bo mu Bushinwa n'51 hanze yabwo. Abamaze guhitanwa nacyo bageze ku 5,000 ku isi yose. Iyi ndwara ikaba ikomeje gukaza umurego mu bihugu bitandukanye mu gihe Ubushinwa bwo burimo kwihashya kuko abagera ku 64,220 bamaze kuyikira. Reka nkwifurize rero kugumya kugira ibihe byiza ndetse no kugira ubuzima buzira umuze, buzira coronavirus.